lau tuspa ia le tusia Ioane Samuelu mua ia so ia le tuspa ia I le mata o mua ia datou te faitauina mai nā ia ona tatu failonga mai tua ma le Samuelu e sefulu ma le ono o masi atu ia le tatou faitau tatou te faitauina le fai upu mua le sefulu ma le ono e o atu I le sefulu ma le wha. Praise the Lord. Vai ia ma tau pelua. Samuel mua ma tau pelua. Muli mai le lau faitau ina atu ia. Le pese fa manule na hana. Si ngata mai se vaanga o le fai upu e valu e muli mai le lau faitau atua. Hallelujah. Ua te talo fo I ana ua whapea. Wa oli lava lo loto I le li. Lua. I le ai se pa ia e tusa ma le li. I le ai fo I se papa e tusa ma lo tātou atua. Whai ungo le whai upe tolu. A wā o le li o le atua sisila mai o ia fo I le na te fuatia a mio. Whai upe ono. Fai upo e valu. O le li na te fasioti, ma faola, na te fao o ifo I le tunga mau, ma fafo iae. O le li na te fa mativa ina, ma fa ta mau a inga ina. O ia na te fa mau alalo ina, ma fa mau alunga ina. Na te fa tula ina le tangata lau tele na ile ele. Na te fa ina fo le tangata mativa na ile fa tafuna. Ia nofo fatasi mali ia fai fo I mo ilato tofi le nofo ali I mamalu sfuluono Samuelu sua eu mai tu spaia fai upu mo fai upu sfulu man fa fai mai amene pa o iai muli mai o la fai tau atua longo lelei. Wa fetala mai leli ia Samuelu e te whaanoa ia saulo se ia fea. Aua oa wa oula fuai ia te ia ina ia le fai matupu o Israelu. Whatumu ia lau whangunifo ile swau ile e alu. O te awina tu oe ia yesele petele emma wa o ilo yo na talii le tasi o te whaia matupu. Te whalongo. Awa ua o wiloa yo na talii le tasi o te whaia matupu. Ua whaiatu Samuelu. Pe whape whea ona o waluatuai. A whalongo aisau. Ona fasioti eile o ia ta. O fetala I mai leli. Ia e avatu se tamai povi ma whaiane wa o sau e whaile taulanga I leli. E te whaiatu fo ia yese e aluae I le taulanga. A o au. O te whaelo atu ia te oele mea e te whaia. Ona e whauu lea I le o te whaia tuai ia te oe. Na whaia le Samuelu le mea na whetalai mai ei le li. Walu I petele emma o na whewhewe ei leo to ina le ai I lona alu atu. Wa whai mai. E te maliu mai ea male file mu Samuelu. O na tali atu ai leo Samuelu. Wa o sau male file mu e whai ei taulanga I le li. I nā whapa ia o tou ia te o tou ma o mai ia te au e whai le taulanga. Wa ia whapa ia ina ia yese mo nā tali.
ma whai atu ia te i lātou e o mai i le tāulanga. Wa o mai lātou, ona wa ai lea o Samuelu ia Eliapo, wa whaian, e moni lau, o loo i luma o le lii le a whauina ia. A ua whetalai mai le lii Samuelu, aua e te wa ai i lona tino, po le maua lunga o lona tino, aua wa o te tee ia te ia. A wae le wa ai le lii pei o le wa ai e tangata, a wae wa ai tangata i le tino, ai wa ai le lii i le loto. Na mala au leo Yese ia api na tapa, aluane ia i lumo Samuelu, a ua toe whai atu foi, Samuelu e le i filifilia foi e le lii i le nei tangata. Whai atu leo Yese ia aluane o sama, ua whai atu foi ia, e le i filifilia foi e le lii i le nei tangata. O whai atu Yese i o ane o nā tali e toa fitu, i lumo Samuelu. O whai atu foi Samuelu ia Yese, e le i filifilia e le lii i la tau nei. Na whai atu leo Samuelu ia Yese. Wa atoa mai tau lea, o whai mai o ia, toe lava o le wii, whauta, o lai leo leo a matou mamoe. Whai atu leo Samuelu ia Yese. A ami ia te ia, a wanta tau te le vanga vangaia le la o ai se ia sau o ia i nei. O ia ami atu ia ta vita o na sau ai le o ia. O ia foi ua ena mumulo na loulu, ua mana ia foi o na mata, ma ua au le lei lava. Ua whetalai mai le lii, tu lai ia Samuelu whaau ia te ia, o ia lava le na. Na tango leo Samuelu le whangu nifo swau, ua whaau wa ia te ia i luma o noso. Ona o Sofia leo ta vita e lea nganga o le lii, na afua mai ai lea lava aso. Ona tu lai leo Samuelu walu rama. Ua tea lea nganga o le lii asauna. Ona o Sofia lea o ia e lea nganga leanga mai le lii. Praise the Lord. O le fionga a le atua. Tusi lalo le urutala o le melea le a tala atu e tusai ma le fisoso ni mai o le nganga po i o le atua. Pe ato fia e le atua se tasi e sui tulanga i le whaiwa pule. Pe ato fia e le atua se tasi e sui tulanga i le whaiwa pule. It's a question. Hallelujah. Ina ia ta oto le leile me le la utala no atu ai ona. O le ale fina ngalo le atua i le sapule. Lua, o le ale fina ngalo le atua i le ole apule. O lona tolu, a o le ale fina ngalo le atua i tangata e pulea e le pule. All right? When God appoints someone to replace the role of rulership, that would be the title of the sermon today. Yeah, a filo iatul tatu fale le nita el swafol tatu li. Ma lole ola le tanto ainga lotu ma ye matua. Yeah. O se fa filo a fa pitoa e watali fa avale. Au fa mai in. Yeah, mola na mana mea mola lanto molanga. Yeah, mai se pati tatu a filo ya iliata. Yeah. Tatu ainga mai Australia. Yeah, to foi manisio le wai mo tatu
This is home from your home. Yeah, we welcome you to the house of the Lord. Aua nei tau so sola pe a umole lotu. Yeah. O leo wato wa o mai le tatu ainga nei, so wa o pule ya te utou. E sa se sinalu ese atu masa matau, se ilonga o te whai atu tau te o ese. Praise the Lord. Let's pray. Nā lo matu te mā, whetalai mai ia te imantola ne Yesu. Le mea lofo le nganga pa ia lo matu watua ina ia malama o fionga. Le ngata ia matu langona ia whapena ona langona ia le tino keriso. Whalongolongo mai le nei savali mai e o lo matu fo lau whatasi. Tā lofo ia soaswani tangata Samoa umai whalongo mai le nei au le nei Yesu. Ia ma whalongo mulmuriane le nei savali stable le nei vai aso whamaruia loto ina ia langona lo whetalai mai. Au mai le me whainga luenga le valeo le me whainga le tamai o e suafo Yesu. Amen. Tala le tatu leo Yesu Keriso au tau te talo i le atua ina ia fōa i mai ia te utau mea ai te tau male aso. Ale tala le atua ma le whamanatu le atua i le nuu ele ia mose na tai o utau i le vao ina ia utau loa ai le na mea ai le tino tau te ai e mo mio ro tau ai e fionga le atua ina ia utau loa i ola o tangata o le atua. Olo tatu ia i le aso le atunu. Le whaanga ina le upuaso le tuspa ia le na le lua sulfai tu lao le aso. Alo whaanga fo i le aso whatau sa piota. Day is not 24 hours period, but it always refers to a period of time. Be la le mele utacho i nei. O le ato waso Samoa, o le aso lo whasanga i le atunu. Whiwhilinga o lo tato saoni ati ei. Lela, o le manai mo le aso lea. Toi tasi lea sa tato wanga i atu tato whainga whiwhilinga. Ai a whai ei se matafo i oi o le leo wha profeta o le atua o le teimile nei o le tapena, wha mawhanawhana, wha la e au, te iala te ngata o le atua ina ia tato i loa ola i le aso le tato te whasanga atu i ei. Ala leo le tato taua ina tato loa le fionga le atua ma le whafou ina pēr o i tato. Alleluia. Pe ato fia e le atua se tasi e suitulanga i le whaivau pule. O fe ai lesto ina e seufi. O na whai atu le ilana whanau o Jeremia ma i vola. O mai si au whanau e o su e mai seufi o te ai. E ona ole o Jeremia ma i vola ma le lakolo pā. E o atu tau atu le whanua o lesi a inga le nauna. O la iufi. E ana whai atu lele o Jeremia i vola. Tu atu i le awala si o te fo i wolo. E ana alu leo Jeremia i wawai. Tau atu lo le ufi maa nia lava i wala au maulua i wala. Tu i nama wawai vai lesi tu i tai. O iei sisi o sawai mai i vola. Maia, ele ai sisi. E atu e whai atu ia vola ba ai lesi tu i uta. Mai le ai foi sisi. Ia vai au tutua po sau sisi vai mai a tau. Le ai maia. Ia eli lo le ufia tere maia. Le umania eli e wha mai i vola. Maia. Toi tasi lei tu te lei whai mai o te ai ai. O lea lei tu. E te lei whai mai o te ai ai. E lunga po iai se sio vai mai. Mai leo te mai. I vola. Ne i loa iai se sio no foi lunga. Io e lei se sio no foi lunga. E whai mai a mama lai ai lea tua lei vai mai lunga. O le pese hana i le na se pese vivi. O le pese o le whalafolanga wha perofetanga. Hannah's song is not just a praise song. It's a prophetic proclamation. O le whalafolanga wha perofeta. Whalafolanga wha perofeta whai mai ana o le atua sisila mai le atua. O le atua na te fuatia a mio uma tangata. O le atua na te wheliua ina le pule, ma le whaiva o pule. Le atua na te mwhaio na ia whae vai e ina le tangata wha maua lalo, tangata maua lalo, e a mai lalo tangata maua lunga.
Na te mawhai o nei e whae tangata mativa, ai au mai I lalo le tangata mau mea. O lea tua na te mawhai o nei e whae le tangata anu lau tele, e wha nofo I lunga o le nofo ali, wha tasi mali. Le tusi ato Samuel, le fala fola lea. Le sila mai o lea tua lo, sila mai lea tua. Ma le tawilinga o ngalue ino le malo lea tua I le teimile na. Samuelu Eli malana whanau, Samuelu Saulo Tavita. And it's a prophetic message mo tātou le teimile tātou te iai. Ma le whesuia inga o le tawilinga o leo langa. We have a God. O iai lo tātou tua e si sila mai o na wafonga. Nothing can be hidden from his sight. O tala e whai o tau pulpulenga. O kala pe nina nga whai, ma tala wha pe nā na whai, I loa uma I lea tua le winga na, le aima se wha e lilo I lea tua. O lea tua fwoi na te fuatia mea uma o lo whai e tangata. O ambi o ngā tangata mwhatinonga e lea tangata. O lea tua na te fuatia mea uma ia. O lea tua fwoi, e pule lea tua I le whaiwa o pule. E pule lea tua I le ngata o ie pule le pule, a o ia foi na te whaia whesuia inga e le whetau I ma le mawhau o le tangata. God has the power to reverse the role of leadership and rulership, and only God can do that. Hallelujah. Now, ole ata ato lea, ole mele tātou te ia I nei, tino ke miso. It's not about us. It's not primarily about Samoa or the world. It is primarily about God. O le matau pue whatatau o le atua, so e leo tātou ma le atua, o le atua ma tātou. It's not us and God, it is God and us. It is not Samoa and God, it is God and Samoa. The problem with today, Marakavilinga, is the gospel of me. Everything is about me. Everything is about what I want. Everything is about my dream, my vision. That's the problem. It is the gospel of me versus the gospel of Jesus Christ and God who watches us and knows us and rules over us. Hallelujah. Now, ole tusi lao Samuelu, manu le fo lau el tatou lotu ile afiafi. So if I go feel la on a tatou fo lau wai mamala malama le le melea on na o lea ua. Wata tauna pi kau ya tatou le waenga lea. Tu sai mal tatou fo lau nga. Ile tusi Samuel. Praise the Lord. Now I amata le tusi Samuelu. Ile pule anga Eli malana whanau. Pule fat osi tau langa ile nu. Transition mai le tujo. Fa masino ile leo se tupu. Mana ola le tuoe. Amata se suya ingo le pule ile nu. Then God has to raise a prophet. Al te mile ola pule Samuel. Eli malana whanau. Ile nu. Ole ale fina ngalo le atua ya Eli malana whanau. Ile pule. Ole fina ngalo le atua. Ia whamaoni Eli malana whanau ia te. The will of God for Eli and his family is to submit and be loyal to God in their services as high priest of the nation. Lona winga ole loto maule na o Saulo malana whanau. E ala I leu siustai tu la fono le tapo inga. Na whai maile tu e whai. Ia malolato wola. Tu sai ma le whai ka mose. I le teimile na. Okay. What happened? Lana me o manao le tu e whai e whisuia inga ne. Because you were loyal Eli malana whanau I le tu. Wale whamaoni Eli malana whanau I le tua. I le whai o lato whaiva. Wale ustai tu la fono le tapo inga, wale ustai tapula, me na fai mai ele tua. So God now wants to raise another prophet, another priest. Fesuya inga le pule.
le lau fatu mai Samuelu ma le fesuia inga o pule lea ma le fatatia ma le tustala ilai ma lana whanau la inga ilonga la inga whaiva osi taulanga compare ile mele o whaine ile atua o le fatulai mai o Samuelu he was only a boy lea like chichi ai tu mai ile atua il whawhea ngai lea because o le atua ile pule ele ngata pule le pule ai e mawhai ile atua na fesuia ile whainga masani ai. So in the minds of Eli, ele fetau ile mele o whai ele atua. Ole amai o Samuelu i. Ole mele a ia malpasi ang kuanga i lesi mea. O ngalue mai le atua raise Samuel. Now, ole ale me whai e eli mula na whanau i ina wa raise mai Samuel. So the responsibility a eli mula na whanau is to prepare Sam. Ya ta pena Samuel. Mo le mele o tu mai ele atua au te whaia. Eli must prepare Samuel for the takeover. Yeah, ile mele. Au dato ilole tala. Le ai they didn't. They keep on sinning against God. Lai faya le meran faya. Leita penar kamalea pena. Ola mayala ya. Fa pena o ngalue mayai le atua i. Au le nu. Ola le responsibility le nu i. E mo mia le nu no fosauni. E fa longo kamai perfecta leo. Le o te pena mai ele atua. Now, ne umina wan tala o ke o ia salom kavika. Ia tatou lo le tala. So le ala mena fai ele atua. O le te pena e salom ala na whanau, le kamalea. To e fai lava le anga salama le ustai ile atua. So God has to remove them by killing them. O nga lue ina le o le atua ma watu ma feoti ile taua wa vele le mamalo le atua wa vele atola au you know the story. If I may sound later. Okay. So natulai mai loleo Samuel. Now Samuel take over. Okay. So what was the responsibility? What did God want from the people? Le ala mada ongo tang ole tuoi tangata. Pole fina ngalo ole tuoi tangata. Ia falongo o malava le nu ya Samuel. The nation has to listen to the leadership of Samuel. God is now lewa ngalua mai le atua e pule mai le atua tupu mai le atua ile nu e ala ia Samuel ale manao le atua ia Samuel. But God's will for Samuel is to speak the word from above. Ole fofonga Samuel ia le kaukala Samuel se siupu nga ale upu ama le fionga le atua e au mai le atua matau talai Samuel ia ina ia awone faia se sitala. Ya aone femilo sa ia le tala, but he has to be loyal to God by speaking the word from him. Tala ia tuai tala le, mafai ia tuai le, tala na le nu. Pea, to fie le tua, e se suia le pule. Lale me fai le pule sa pule. Lale me fai le pule, ole a pule. Le ale me fai tangata pulea ele pule. So le ala o pule Samuel. Na onga le tua Samuel be loyal to God by speaking the word of God all the time, every time to the nation. Ai falongo umale nu ya Samuel. Kei fa wal story. A wal tasi o mai le nu manga o nu e fai tup. E no mai lo le fai le Samuel, fai tup. Okay. Then mga lo le tu e fatu mai Saulo. Ona tu lai mai lo le o Saulo e fai matupu ya Israelu, right? So la fina ngalo le tu ya Samuel. E manao le tu ya Samuel. Ia pasi le puleanga. Ilimo Saulo. Ai ia pule Saulo e tusa ma le polo inga le tu mata yala wa mai le tu. Saul has to rule according to the law. And according to the word of the Lord. And Samuel has to pass most of that responsibility to Saul. Ai fai Samuel ma leo fa profeta le tua ya Saulo manga me le fai. So in other words, le la tupu Saulo. Ai leo fa profeta ya Samuel. I fai vo Saulo. Ale me na ai le tua le nu. Uskai.
And God wants the nation to listen to Saul. You know the story. I will overrule the kua. Overrule the kua. Lela o Saul. But the office belongs to God. Kingship belongs to God. So Saul has to reign according to the law. The nation must listen to Saul. But Samuel will play the prophetic voice. He will be more like the car, the watchdog, if we can use that phrase. To watch Saul's ways. Okay, now, that's a Lord's story. That's all my Saul did not listen to God. Ile tu. Wo le stemi, wo fia pule tele saulo, no fo maosi le tau langa, e le sanga mea ngai fai, o le mel nga oska langa o fa tonu Samuelu, fai le taua fitu aso, fa kali so olaku. Wo le la vai saulo fa tali o fefe, i no fo lo maosi le tau langa, ai le sanga mea ngai fai. I saulo Samuelu, saulo. Na fai te fa longo ile tua, o le matua e le ustai tele. Then comes chapter 15. Samuel. Yeah. Toi fai le tau na Saulo. La koi ku waku o le mele. Alu e fai le tau mamaleka. O le tala le tua Saulo. Fa umatia umamaleka. Fafinge kamaloloa kama kenge fafinge fafakama pua moa awa ke ese mekua kill them all. Alu Saulo fai foi leisi mea ai le fai leisi mea alu Saulo fai le mea silia tu lona manfofau fa saole tu pua malek a mai povi mai mama moe ya fai foi le ustai. Sau foi leo Samuel foi o tau lol tala, okay? Ya, le la ka ko buva no tau lol tala. La le tala Samuel no foi ina. Saulo, o sei ele atua le malo ma ya oi. Okay? Sei si va punga Saulo. O fa ngata ele atua la pule. Okay. O le ale men foi Saul. Okay, here's the story. Le ka ko ngai lo ye. Saul did not want to give up the throne. E ko solo ku spa yele sfurwongo Hallelujah. Pe to fiele tuo se tasi sui le pule le ale me fai ele sa pule le ale me fai ele ole a pule le ale me fai tangata pule ele pule. Amen. Le la o manatu le tuoi. Fili le pule fo. Ia sorry langa ka ko foi ta wina na. E amata le tala na fa mai o le tua. Saulo. E te fa no se ia fe. Te ka ko paka le kikinga. The story is the message. So, every part of the story is important. Fango ngo Samuel. Lan mo fano no Samuel. Fango ngo Samuel ongo ole mele kupu ya Saulo. Fango ngo le pule anga. Fango mango no le ava no na mai le tu e pule ai, but he didn't listen. Ele falongo ile tua. Fai la na pule. Le wingo le talanga ambakale le mai Saulo. He started well. Ai na o tele Saulo wanga ya tulumba le o le fato nunga le tawa le tua a pule Saulo e sui il fato nunga ale tu le falongo le naupu le falongo ye te ia mo na foi fa perfetta le la fo mai le tua Saulo ola na me wa sanga fa no ai le pule anga Saulo. It's finished. Wa uma pule anga Saulo. Uma.
It's time, there's a time we whangongoa. Now it's time we umai whangongoa. It's time to rise up, Samuel, and listen to me. Ma le mele lai o leo le asui le no whainga. Le asui le pule. Ao te manao e sau e te au le whai le melea. Alu le aingo yes. Whalongo lai e tala le tua. Ua o i loa ai le tasi o le whanau lena. E whai matupu. Ua o i loa ai le tasi whai tupu. Whalongo, koe whalongo. O lea tala Samuelu. I'm afraid to do that, God. Why? You know the situation. Saul doesn't want to give up the throne. And it is suicide, God. Imagine the atmosphere. Ile tulai mai o Saulo, wai loe Saulo, wa umana fa mai le tua, wa vesel malo, and no fola Saulo le no fari. But he knew the rulership was taken away from him. But he didn't want to give up. Ele mana ese, mana no fari lela, mai le taiminga, ua o le atmosphere i le taimi lea le lamatia. Meaning that anything suspicious, so se mela mai folinga mai e tau fa matau so sofai le melea, Saulo was prepared to kill him. Saulo was prepared to silence anyone that would rise up, any rival. Se tangata te mai po se fainga le winga ngar kala Samuel, God, Saul will kill me. If I see you, I will solo pay a falongo by the Belela fight. Falongo lay. It happened in the Tabinga. It's the same thing in the world today when there is a change of rulership. Same thing. Same thing. Ele faingo fia se tangata ua lemo na nofo le nofo ali o na whamatu le nofo ali. Le faingo fia. The power. God has the power to go, I'll protect you. But God said, okay, let's do something. Let's outsmart Saul. We're going to do this. This guy said you're going to go and carry a falika langa. Ole aviska mai povi mai alu ya oe. Ye loe tangata le kela koe osir kaulanga a ole o lungalenga e ke fe au ai eli mala na whanau e o mai le osinga taula e o na whaile o lenga fu ole ole latu Samuel fa mai ko inga Samuel ka fe e sau o se fo lenga le mele ke maga ke sau e fai po se fi le mule mele ke sau e ke maga ke sau ka ko ke fausia se me ke el pulanga saulo Samuel le sau ka le mu mo ka ko mo nga me le winga kala Samuel we sau e mar fi le mu po Samuel, I want to pull it, feed him, moon mellow, so I get it, so if I could push over lenga. Be at peace. Be at peace. So, fellows, Kaulanga. Then, along my story, the vision, my Lord, Faleoi, the Ingahana, le tua si sila mai le tu. Le tua na te fuatia a mi onga tangat. Le tua na te feliua ina le faiva puli. Lena wasau, mana tua le story ina wa tulai mai saulo. La le fa matalanga de tino saulo. Mawalunga tino ese. Ila lo uma tangata le wingo le talatanaga to the eyes of man. Saul was a perfect leader. Saul meets all the expectations. Saulo kamalanga aku mai le ngai la so ngai. Saulo was the best. Akamai le ai se piko mawalunga falongo Saulo malosi sirisi ese in the eyes of man he was a perfect leader. Alela wo mai e fa mai lo le tu. Wa vai o ya Samuel. He fell into that. Wo mai le fa nauta. Yes. Ole ale tal.
Na ai atu loa Samuelu I le kama mua o mai ba ai foi Samuelu le king o le leo e apo. Ma ma kau kia va pe Samuel kama lea. Mai le kua. No, Samuel. No. No. This king Samuel is not gonna be an ideal in the eyes of man. O le tupu le se tupu e fetaui tusa ma le ai tangata I ma expectation de kaka no langa o te le ai fafo le ai tangata. I'm looking at the heart for man. Le ai le na Saulis ka male ai. Ko le story. Wa uma le ai. Ko kas e falong le story. Wa uma mai kam ko fiku kama wa mai. Wa ako me fiku. Le ai ses. Wa uma kama yes. Ko kas. Ko kas e he's young. Le kauria I me ye le kiki le fanga poa. Le fanga mamai. God has the reversing power to change the expectations of kangaka. This is the normal condition. Has to be this for your meeting of God. No. I'm going to change the whole scenario here. Yeah. Mai misi mai lava la oride ma sango e fai ko. Mai come kiki la leo mamoi. Insignificant. Vai fofo le tau le tala Samuelu. Ale tua vala aulia Samuelu yes mala na fanau, but they didn't include David in the invitation. To the minor yes mai la to uma. Afa yes fina ngalo le tua fili se tu. Ole ori there but not David. E so leo David young boy leo mamoi. And God said that's the king. Anoint him so. Samuel. Ole tupule na. Okay. Fai mai lola ya. Le ento versi ka ko ko. Le asolena fa longo le. No Sofia ilo ele nganga ole tua Samuel. Ai oso le nganga ya Saulo. Okay. What is the author trying to tell us here? Now, from then onwards, for us to understand the rest of this story there, Maya Saulo Yakavika, Male battle akole, it's gonna be a battle in the spirit. O le kawa fa pega nga luele nga leanga, male nga ole tua, o fatinonga umo meia, fatinonga umo le tua fale nga lea, nga yoye yo le nga ole tua, ma mea uma le afaye Saulo. I influence le nga leanga. Amen. C'était avec ce petit mot là tout. Okay. Now. Ole ala me fai le tangata ole sapule. So le finanga ole tua mo Saulo. Saulo te lia fata mali le umolo pule. Accept humbly le finito. Your rulership has come to an end, Saul. And God wants Saul to humbly accept that. And let the new king rules. But the story Saul said no. Lela le tau mawhainga atoa Saulo. Po ai lama tu lai mai. Po le ala mele ku lai mar kamaro kavika. He is not going to give up easily.
Does that rings a bell? Ila larangi o le tatou tawiriwiri ai. Ma le mele tatou iai nei. Malolo story. A mata mai le asona. Ona lama Saul. E fasioki ka vika. The opposite. Then comes chapter 17. The overall. Not going to exegete the overall. The big picture. O le kaua filisikia mai Israel. Look at the big picture. O le taua we alu Saulo e kau. Yau ka ko Lord sorry. Taua na faya ina i Saulo. Ai malo i ka vika. Faya ina o Israel. Le mana o Saulo e. Fa wa wala ngo fo inga. Le la fa kai mala chup. And then David came along. Le tua na te fisuia ia puleanga. Male ngalue o le tua i le pule na te fatu. Male tupu na te fatu la ia. Ngalue ai le nganga o le tua. Male nganga faya inga le ngalue ia Saulo. Butangat. Yo ka ko Lord story. Okay. Porque le mo le felang wa ye tangata o le tala ye le mele na male. Ai sau ka vika male maka. What's the message? O le message e tau mai e ia Saul. Failo mai a ka vika. Failo mai a tatou. A fesuia ye le tua le pule. O le mana o ia e fa mana ina faiva o le pule. Wow. O le tala whapena o na lau vivilu wai tātou, e le o le fita, e le o le malosi, a o le nganga o le tua ua fio o so ia, le a tāwita e le nganga o le tua. A walu ese masaulo, e ngai o iei, le anga lea. O le mele na fola e le tua ia saulo e, kei mirang ke ai. Sorry, so roka vika male maka. Foi mai Saulo. A vakula of kau ke of wai. Anga luele nganga ole tua. Fa mana langa pule anga. Ele mo mia ingi me kokia le lalolangi. Ele mo mia ise aka mai fa onga pongei. It doesn't matter what the expert says. When God moves and empower his king and his leaders, they operate with the simple means that God can use. Whaongaina ia le atua le maka o le mea whainga luenga whakawaa iei e whae ulia ia le kua le mae e ako le maka e whae ulia ia le kua le alua le maa kua tingi le maulu. Okay, let's move to the melo ki makuri. Tau po sumalvan. Ya wo foi mai lorka. O mai lo fa finge pepese ma vivika vika. Na fasie saulana fe. Ai fasie ta vita ana se fuluafe. La le tala story fai umon ka po saval. Ku ai lili vau ya saul. Ile faina malelangi pese o tangata what's the message here? The message here when wa mosu saulo ya ese mal no fari. Lela le mangawa saulo ise tau fa sili folama o ka vika yo maluma. Awange ilangi pese o le faia ingo ka vika le o makwa iri kaka I lava saulo. Nobody ele ai sese le awange si kia me ka vika yo luma. I'm still king. I'm still king. Ale o pe pese le no. Ele makau kia. Kavik. Still king. And ba ila ye fai ungon tau pos fulwan. Ba ai fai ungon sumalvan. Fitu, vai fai upo fitu, suval fitu. Fai mai amengi.
pai kau whakasi. Ua langi whetali ai whawhine ia lātou siwa. Ua whai ane, ua whasia e saulo ana to awhi, au tā vita ana se fulu awhi. Ua ita te le ai saulo, ua le anga ia te ia upu, ua whai ane, ua lātou tu antu ia tā vita se fulu awhi. Au, ua tu mai ia te au nā awhi. Wa aile i whao pumare nā, ua toe lava, o na ave ia te ia, ole malo. O mai. Seisi whao punga wha mai le kāla saulo. Sole, o leo wa vivi, lunga ka vika nga ia. Ka whasi o kia nga se furu wafi, au ngalefi. O la lesi mele koe. Koe ale a wako le malo, ia ka vika le mele so. A wa uma wha mai le kua. Wa ese le malo maoi. O whalo o mai kako. Wane. O leo wha mai choitia. A wa uma nga ese le malo. Wa uma le whaiatore. Wa uma oi. Okay. Turn over the page. Amatai nganga. Lama Saul e kavika. Saul e whaumkia kavika. Then Saul planned an indirect attack for David. O leo ki whamakalakala kua mea. Whapenga umare mele for la waikako. Exactly the same scenario we are facing as a nation. Some people don't want other people to rise. And some people are making every maneuver to kill somebody, to shut down somebody. Indirect plan to kill David. My Lord Saul, kavika. E elo wa fingele o. O le ngore king. O me rapa. Kavika. E elo a fingelo me rapa. O ke mga oe, baku ma oe, ke mga oe ke luanga wafo. Ai sau e fai oe makai kai au kau e kau mfiniskia. Ai fai mai le whamtalanga tusta. A ua fai e saulo le melea. E lei mga o ngake fasioki o whalongalo mai. E mga o e fasioki kavika. E lei mga o e kau e fasioki. Ai sei whahui whapele mea. E mga o, ia alu kavika e kai au kau. Ma fasioki e finiskia. He wanted to kill Saul. But don't take the blame of it. O langa oki o re kaua. But he planned it. Ai whaonga ilonga fingi. Au ia, ai whamali tustala. Wa ia whaia le mele. Inga ia oki e Saul. Alu whai leo ta vita. Alu foi leo Tavita tau uma tau felicitia malo mama ia kau ia. Wa foi mai Tavita, okay, o me rapa Saul, ai Saul ka vika. Wa ave Saul me rapa fa ngofo marisco inga samba kau. Why? Because it doesn't matter what the world thinks. It doesn't matter por ela que uma faio Saul e fasioki ka vika. He's the new ruler. And the hand of God was upon him. If I ever maltala tustala, I swear yai ta leatua ma David, and God was with David, and God was protecting David, and God was blessing David. Everything that David did. Wa umana nga ko Saul foi la ia. Le ngofo le lei le pule wa uba fa buka le kua ale mga wa pule. Toi fa ia tu foi la yo Saulo. Ole ele skengi. Ole wa ave mera. Ale ele skengi, ole ye me kala. O mga wa fa yo mo sani lo, ole ye me kala. Na fa ia, ai fa kau le story. Fa ia le fingol plan. Fai mai leo tustal, no fai atu leo solo e na una vai o mai musu karingo o kavika. Fai ai te lo o kavika, o le makoi fia la vo solo e ke. Ke lo ole finge leo solo le pele solo e la finge le o la manga o solo e fai o embo ngakari. Fai kau le story. E fai o le plan o le mea. Ia nga uma lo leo mai kavika. O mai au onga solo. Le fa mai ka vika e fia e lo kala. Mo lo so ya le ka vika. Au e ke saua ke fa malama mai ya ke au ya me kala.
modern paraphrase of the thing. Awe ke sa wa mai se pua ma se ka isi mai. Awe ke mai se fa ka o fa pu ma le le tu ma langa. Ai aku e ka ko. Awe ke sa ke fa ma ma o ka mai se pua o le mai se ka isi lo mai se mo. Ao ke maga ngi mo pa se lau ka se lau filisikia e ke alu e ke kaula ko a mai o ka u ke maga ai. Fa mai fo le tusta. Ah, ole manga o male plena so. Ia oki saulo ia kavika i o ka ole. Ala foi leo kavika. Fa si oki friskia. Sa mo apa o ki fisi mai pola nga mo apa ka mo falo mai. Sa leo kavika mo apa we. Selau. Ma va ku ia saulo. Fai mai leo le kala. A o ia meuma. Ole ma lo mai lavo kavika. Wa kili ai ngali li vau wa ku vale le wo ku ia le ku le fa ma ka winga le loko o saulo ile mele ku the more ma wi ai ma sau kam on me vo ngale ke bu o saulo ma ka ma faila vai sau vo le wa kili ai nga me fe saulo. Did he make another plan? And to o tu la ia le mata pues full mare Eva for my lo saulo ia yona tana now Saul is going to use the system. Use the system to kill David. Ona fa ya tuleo solo yana. Ya luntate. Mana awauna. O mai. Fai se fuanga plan an assassination of David. He wanted to kill David indirectly. Now he's going to use his power to use the legal system. Mali. Fainga lona malo. Ana awauna. O e plan le lei se fasio kingo ka vika. E nga yo I mai le ku e loko ka mo o na tana. No. Alo yo na tana foi longa, mas só foi a ka vika o lo le mana o ka fasio ki e. E alo e fata tali mai so alu ko e fai e lo ka ma alo yo na tana ka lo ka ma. Saulo, la nga sala ka vika. O tele nei mele le o fai ngi kam. O tele lan tau tua ia te oi. O tele tau manu maloi. Ala le mea voi. Lei se mea leo. Leanga o fai e tavita te oi. Fai mai lo kala. Ia mai lo sau. Le lei. Fai mai le kuskala. O kau ko leo saulo I longa kari. I le fasio kia. Ka vika. Kau ko. Ona tau to leo saulo I longa kari. Le fasio kia. Ka vika. Ti falongo mai. Alongo mai ka ko fale. Samoa, falongo mai. Ole pule anga wa musue o ese. Lying is not a sin to them. It's a political maneuver. Corruption is not a crime. It's a strategy to hold power. Nga fai le kai milanga. Fai ngai. Fai kai au. This is the same reality. Kauko. Ai nga kauko I lesi vai aso. Ai oi lesi vai aso. Koi fai fo le plana. Fai o kingo. Sol. Kavika. Ia ona alu leo kavika. Alu lo kavika yo ya. Le la fa umar fam kalango story le. Ka pusuiva. Part mua. Second part o launga le fai la sala ka ko pa loka loile. Asfari. Praise the Lord. O alu leo tavita I rama ya Samuelu. La kulova mai Samuelu. Sau ka ngofo. Interesting. Longo mai loa ia Saulo. Wo mai le komiki Saulo. Fai a Saulo. O ka vika lai o le ramam Samuel. Fai mai lo leo Saulo. Ia na awauna. O se vaenga e fasioki ka vika yo. Interesting. O le mea lai oiram. O le aonga o lai e o le mafukanga wha na o perfeka lai e o. O atu lo le vaenga lea. Nga o aku mare o aku e fasioki ka vika. Ai oku paka ele nganga pa ye o. Ku ese mea kau. Ai perfeka wha kasi e mana o perfeka yo.
Ua whālongo iai saulo. Koe kofi le si vaenga. Koe o mai o koe o aku le vaenga longa lua. O aku foi le vaenga longa lua ngā. O aku makao ma bea ue whasio ke kawik. E aku foi paka le nganga paia. Ka kikia umaia. Ai pero wheka e foi malako. Whātolu ma sen. Vaenga longa o aku foi. O le mea la vai kasi. Le ngalue mai le nganga paia ngā aku makaika e roku ambit. Whekalai uma. Whai mai lo le story. Now Saul got up and went himself. Kuloi no lua saul. Malu foi ngai. Alua se alu e fai. Alua kuio. Paka le nganga paia. Ka vale ko kiki a kele fua. Ilalo. Ma pelo fekange ai. Awa kule me ngalu wakua ye. O nga fai ai ala le perfekang. Ala wo kurunga vika. Alu will stop the story here. Now, o le ale fina ngalo saul. O le tua. Ia saulo le na tupu. Talia ma le loto maulal. Le fa muta anga o langa pule. A o le la o manao e fai le vre fasiotinga. Well, God did not allow that. Isaiah, le anga o le pule anga lea. O lona lima leo fe suyai. And nobody can stop this king. Nobody can harm this king. E ngā lue la le mana o le atua makau kia. Makau kia. Le nge mea. E ngā lue o ka ngaka awaika fe. Kau kia. Makau kia. Pea ke wae luaku le aso le ke laku e whailau paloka e paka o e le nganga paia ke oso e lau e kisi. Oso le mea ke rei manga o e kisi ele mea. It happened. It happened. Tene umala le story nga, umala maile. Musu sauro e give up. Sama. Moe alu TV du kam le basal. A umala palot. Oye tulai mai, kalia le lei fatamali. Lo tatou whaia ina, but let the rulership by God to rule. Te lia whatamali. O le whinangala o le atua I e sa pule. Ai ua whaia le atua le whisuia ingo pule. Todi. Le olo le mele. Le lau tatou wawa ia tui nei le mele tupu ia tatou Samoa. O le alu o le tau whaleanga. Le alu o le tau whaleanga. Na o le mea ese le tatou tala noa I mea o tangata. Ese le tatou whaia o le tala o le whamoe is to kill. Ese le tatou whaia o le tala o le whamoe aia. Aua ngi kumai. Aua ngi kumai. We are better than that. O mea e whaia le nganga leanga. E le nofola le nganga pa ia le nganga leanga I ko Kongo si kangaka e whaolainga. Pea whai u whaolainga o makako. But we can be influenced by the evil spirit. Ai ma whainanga lue mai le nganga pa ia makau ai mai u makako. So se teimi va se me ngā ioi e le nganga leanga. O le alo le wha moe. Kill, steal, and destroy. Kill, steal, and destroy. O tau whalongo le au mai a watu a wane a mai fo. Tatou whalongo. Wa tatou lata te le aso nei au ma tua whapenga ma punga mai lunga le kau whaleanga and the whole purpose of kau whaleanga is to kill. Anybody? Alanga luenga leanga. Anga pol ka ko fono talo sa fa ya tua ye na o mai fono talo.
Po kanga yo ka fa pa a fa ke de sa o po ye fa lo ngole le yo ko ri. Fa lo mai. Samoa. Ele ai se me tau o se tangata fa leina. Enga lue ai le nganga o le atua ai ngana mai le slandering of other people. The two don't go together. Ile mafaina ia se me stau faleanga istanga lue ai le nganga o le atua. We can talk about people without slandering them. Eu no mal faleanga ina o tangata. Ai mafaita tolo noa o mai le mele. Fasa loto ina yo tatou ile mele o tatou ia nei balanga lue mai o le ale me te tau na fai e pule anga le o fa mai le tola sui fa ma o lalo fa kamari. Simple as that. Ala me mana ole toya de tupu folo le la mana onga le toya ka vika be loyal to me. Submit le la le taimi ato le fai mai ngai mea. Ai David never slandered Saul. Remember kau kia lea. Fai ange me uma. Ele ai masetala nganga nama yaita vita. E fa leanga Saulo. None. Search the scriptures. None. Le ese sengal manao lea tu stala tau te iloa. Fuol ngā luenga leanga leanga. Ma fuol ngā luenga leanga pai. Le ngā luenga leanga kau ai maa, kau whaleanga, kau whapenga, ma le ngā luenga ki nganga kau ai maa e. Ngūlo. Ngā luenga leanga olo i whao mukia le whiri o le kala make ai. Wa make ai. A le ngana le whatumuina le nganga le asu na oti ai Saulo awe. Ua maliliu toa, ua mau wai au penga le taua, tama whapine Jerusalem ai, yau toa we, weed for Saul, he had done great things for you. Wow. 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 Nga kuli malekau. But at the end of the day, tama whawhine o se le meu tōwhita ngisimo Saulo, na ia tawina taua ma auto, na ia umaiar kou whalawa mea uma. Wow, 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 wow. Oh, yes. Samoa, ka kou grieves le loto. My spirit grieves. Ona o ai tātou ka kou ke pisa i le suafo Jesu, ka kou whaia le lei al mele o le kou whaleanga. Who's London. Si ka whaia kou kalaia si. E o pule mai langa pa ia. Praise the Lord. Pea to fia le tua. Swingo le pule. Lale me fai le sa pule. Lale me fai le o le a pule mai piloyo. Tala le tua ya sa vita piloyo. David piloyo. And then now le ale mana onga le tua ile nu, okay, now le la fai foi la. O le mana onga le tua le nu Israel, okay. This is the time. E ava ese uma mai ai le falonga auto i le sapule. Ai au mai uma le loto tasi o auto le nu. I le pule. Le o fatu lai mai. The whole nation must be loyal to the new king. Now. Well, kako lo le story. David wrestled with the people that stayed loyal to Saul's regime. We know the story. Wa tatu whainga malo le wante e uman tulai mai whainga malo fona ye tatu whainga palota le
Kau wivi a le whainga malo tulai mai ona o we na loto mau I le whainga lo malo ma le pulenga o mamai. What does God wants us people that are ruled? Hamo. Olea. A umar palota lea tu mai olea, a faitele olea. Le ai ke le fiang, ngofoi lalo le melea. Mai o te le ilango langoa. God says submit. This is the rules of God. Today, Tato Fale, someone, let me read to you a letter. See, Fe'au. Na tusia mai e la uo fai Fe'au e. Na ma onga fatasi kolisi sa mo, te latu kolisi sa mo, te sangmo mo of tu mau, senior student ai. La uo fai Fe'au le ngo ia launi hani pale. This is what he kusimai. Dei fai tau wale tele o tangata le lau fai tau atu olan tusi. Malana Fe'au. Le leo fa profeta o le lotu. Let justice flow like a river. Amos 5:24. Lau fa palang ilang fa palangi lang message. Ali lau fa palangi fa samo. Let justice flow like a river. Ia ta faithful fam sidonga pe ovai. As Samoans prepare to elect the government, this is a time for truth to rise, not timbers. Our sound is Samoa e filifilia na whainga malo, o le teimi nei o le siti o le upumoni ai le o langona si o le wheitangai. We are a nation founded on faith in God, respect for authority, and freedom to speak. O tātou o le tunu e whawai le whātua tua I le atua, whaaloalo I le pule, ma le saulotonga e whaleo. While we must never tolerate lies or slander, we must also guard against a more subtle danger. Weaponizing the legal system to intimidate political rivals during the heat of a campaign. Tātou te le tu whawina le pepela po le tau whaleanga, ai matua mo o mea foi o na leo ina I tātou, mai le makapangatia ai lilo whapeila vonga whai e saulo. O le whaunga ina o le sistema whale tūla whono, e whaamatauina I sui tau wā, I teimi o le asa whaatosina. Let's be clear, defamation is serious, and all leaders should act with integrity. Ia tātou manino le rei, o le tau whaleanga e onga, e te tau ai tai uma o na whai ala tō ngai o inga, ma le whaamaoni. But the international standard upheld by the United Nations and the Commonwealth, both of which Samoa is a proud member of, warns against using state power to silence political opponents or influence an election through legal intimidation. Ai o le fua whawao malo, o lo tau sisia malo o whatasi, whapea tau pulenga malo pertania, o lo whapea nā o na whaiei Samoa masui, o lo lapatai te te ai, I le whaonga ina o le pawa whamalo, e whasa o ai sui tau wā, po le ai a ina o se whainga pālota, I ni whainga tau whamatau, whale tūla whono. Of course, Samoa's court play a vital and respected role in protecting the constitutional order as seen in our last election. O le upumoni, o le official whamsidonga o Samoa, o lo whatau teia se matawha I tā ua ma le aloa ia, I le pui o le tūlanga le lei whale whawai, e pei o na waia le pālota taluai. But there's a clear difference between seeking justice through the rule of law and using the court process itself as a political weapon during a campaign. Ai ele se senga tele I sa ilio le ami o tonu e ala le pula le tulafo. Ma le whaonga ina o tau o lumanga whale whaamasinonga e whaima o penga whaporkiki I teimi o whatosin. When court complaints arise in the heat of an election,
we must ask, is this about justice or is this about power? O in whatupula ia talo sanga i teimi o le aso whapai ngā pālota, e ao lava i tātou whaia whisili o se me whatau se whamsinonga tonu, po le power. The Bible reminds us that to whom much is given, much will be required. Luke 12:48. O lo whamanatu mele tuspa ia, a wa o leo o fo ina tu ia o me tele, e sue ina tu fo ia te ia o me tele, Lucas fururua whasuvalu. Those in leadership are called to rise above offense and lead with humility, justice, and grace. O e o I whaiva taitai o wala o ina tu lai iae, e ui os whainga, e taitai ma le loto ma o lalo, o le lofa wha pale pale ma le ami o tonu. Micah 6:8 calls us to act justly, love mercy, and walk humbly with our God. O lo wala o ina tātou e a fionga le atua, mika ono walu. Ia whai le ami o tonu, fia le lofa, sa wali ma le atua, ma le loto wha maulalo. Let's not lose sight of what's at stake. This election should be decided by ideas, policies, and vision, not by legal maneuvers that risk undermining public trust in a democratic process. Ia le lilo le tato vai le tūranga pangatia e mawhai ona ho'o iai. O le pālota ia whatauina i whato whalainga o polisia ma le tō whasilasila. Ai leo tau pulupulenga whaporkiki e whaititia i le whatuotuaina e tangata o le polosesi whatemokarasi. Samoa is better than that. Let us fix our eyes on the future of our nation with discernment, prayer, and commitment to justice that honors God and country. E le tu sai ia whainga ma Samoa. E tau lai le tato vai lumanai o le tato watunu ma le ilo le lei. Ta talo ma le loto atu ia whaia whamsinonga tonu e vi ia ile atua ma tau le lei ile atunu. God is watching. So is Samoa. O lo sila mai le atua. O lo va ai mai foi Samoa. May his truth and peace guide us all. Ia taia laina tātou e leo pumoni le atua malona fila e mu. God bless Samoa. Whamanuia le atua ia Samoa. Reverend Loni Hanipale Mose. O le atua si sila mai le atua. He sees all. He sees all. What we say, what we think, what we plan, Samoa. Our political maneuvers, our political strategies, God sees all. God sees all. O ia foi na te foi el fam sinonga o ia na te fuatia amio. Nobody can run away from God. Justice. Nobody. Nobody. Le ai se ma fai ona sola ese, ma il fam sinonga tonu le atua. Le ala le Saul did not want David to reign. God says it's finished. This is a new trial. To fitul whanau Samuelu, valu ia kavika. And 8 speaks about a new beginning. A new start. Tūlai mai o te vi o le amatanga fau le mo le nuu. Malao tulpule anga whatupu o le li. Whanau mai el tātou li o Yesu. Now we live. Tātou wola I lalo le tupu ma le pule anga. E whatonu wholau me tātou ma me tātou te whai. And every rulership in our time in the kingdom of God, mea whakai o kākou kanga Samoa, must be loyal to the rulership of the King of Kings. O tātou umana. Le nā o tātou ngā. Tofia le atua le pule sui. Pule ngā. Remember that. Amen. Remember that. Tātou foi o le pule. Tui o tātou loto le taimi e sui ai le atua le mea. Le tātou le atua. There's a time. Shift le mea.
It's our job to prepare. It's our job to prepare the new rulership, the new king. It's our part to prepare that. Ai mo kako o dato ngawa e pole aleli o mai lo foi pes. Praise the Lord. Samoa tu ia na mel tau faleanga. Stop slandering people. Samoa, let me give you this strong word. If I have to make a choice, i kai sekolua, o le kai e kau faleanga, it's an X. I don't want to vote for a kai. Nga pawala kaya me fai o le faleanga o le kai. Why? Because if you can do that, it tells me it's not a problem to you. Lo faleanga wa ule fai ku la palo kaya. No. Slanders. If you're so far, slandering words grieve the Holy Spirit. Oh God. Amen. Se usu ko pesele le usu.
raji talo somolo pole tuone. Alongo in retail. Averva malusita to. Tato jola fa tua e tato jola fa tua mole to maio le tua. Tato tele fa tua na le fa tua. Without wisdom, many times our faith is blind faith. We have faith with the wisdom of the Lord. Loi le te alai no tato. So te talo. Hallelujah. Tato tangata do le lani o tato fo tangata do sama. We must be loyal as citizens of heaven, but we must also be good citizens of our nation. And we have a responsibility to do. Aloma tua fa fta yatu ele ni tayo lo fionga to matawai. Fa fo yo matu ma fo fau. Leo ni me fo nei meo matu fa sanga tu ai. Leo ni me fo if to fa pe ona fa yanga o malo. It's been written in your word for almost 3,000 years ago. Leo na e fola ma yelo of yonga ma fa poto ai o tangata. Ai matu uma. Lo matu tua. Fio mai lo mato o Yesu lo finangalo ole o le pule anga e fai ai lo finangalo o mato nga wa yu mai ai o le pule mai a te oe o oe foi e te fai e fesuia inga te fai ai le tangata fatawa te fai ai tangata e le ma fai nei loe ngata le mato wa ai le lei o fafo mo Laisi sina te loa se loto le tangata. O le whalinga leo lo pa manatu I matou le tau o rio lo matou te talo. Te talo oe te whai mai le tau whinga. Oe te whai mai le puli. Le matou I loa le matou matawhi oe te whina ngalo matou te whi. Talo mtu inatu I pele tunu le sauninga mo le whinga palota. Talo mo I lato uma lava o loo a fia I vaenga wha upwhai na I o lato a inga. Ia ma lea venga lo tau a moina o naole. Ai ngā whinwhininga lea tiro. Talo ia eilo file mui tangata uma. Whangungu le leo ngā luenga lea lio le lorangi. Maluelo wanganga whapeia o na whalia e tawita ma le whasoina o tawita. Ma tautia o wala. Tautia o wala lea tua. Ma lo lava mana e whiliwa ina ai le tangata. Ina e whaia ina ona po e le whaintana e whaia pe lava. Mātu te talo toi nga lua meolo wanganga po ia le tua ina ia whalia o wala le whainga whiliwhilinga le tunu. Nga mātu o tua. Search our hearts. Nga mātu o tua. Nga mātu wha maulalo I o luma. Nga mātu o tua. Wa mātu I loa wa lewa na iai le puleanga wa e whiliwhilia. Lave ai mai mātou le atua. Lua mai loa nganga. Nei me ane ua whaiwhai upu tangata. I le puleanga ua uma ona e whiliwhilia e ui ona e lei whaaleo ina mai. Lua mai loa nganga ina ia whapoto I mātou. Te iala I mātou uma. Patungu mātou I nganga pa ia.
ina ia matou whaleo upo le lofa muti vale loto ngā tasi o le upu monia oe whasoa i le lofa ia i loa ai oe Yesu matou te whai so ani mai le leo whaperofeta o le lotu te imi ua whelanu wai le leo whaperofeta ia mai le matau le li i loto o i matou uma na ia matou tautala le leo whaperofeta o le lotu nothing but your word. We must be faithful and loyal to you by preaching your word. Whaleo la upu mo mia sa mo le te yala. Mangalo matu atua whamanuia le tunu o lo whalongolongo mai le ni o unanga. Ia le whalongo sa moa. Ia lo whale. Ia lo whanau matu mafuta nei te au. Ia oe le suafo Yesu tatou pati mo le atua.
Falava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi alo ngo su ala ulu. Le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa wanoa malanga tua i 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nāwa no le lei. Ia talitonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga pe ai se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le monga olive. Ia lo ia pe fetanga le atua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile lalorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le monga olive e fa fia ngai ma le maru fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le atua na tutupu mai o le atutupu fo ia loa noa le leile tato te malanga atu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe fa mnianga le atua ia o lo ta tia yo ta lima ia o ta ua la valo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tātou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fiafianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se site o lofa pēnā o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai ele au la tau o le fa pēnā archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia lo fungia le tua fa ia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe moe ono o Yesu. God bless you. Have time. Hello, Talofa Lava, Pulavinaca, and Shalom. My name is 𝚗𝗏𝗏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 
2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talo falava, wa paanga tato Global TV so se tonera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚑𝚍𝚎. Ia se tau so ole atua ia o se mesa famani na ia ole
O le te la mea le nei uma ai o se o le unga le maunga whirua inga le na tatalo ai a Yesu Keriso ai tū mai ia iria ma mo se le si tū ngang o la ngonga ai se va benga o la ngonga le nganga pa ia le tū ia a walo fasingo manga fo ima ile o mai ma le whanga inga le tū nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo nei tū la ia o te le sa un le simalanga le tato propoti di ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tū fa o lo totalo le tū ai ma nei a fo o e te soli fo i au le tū sa semalanga lu ia te te ne mo e finis fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talafalava and Shalom. My name is 𝗚𝗓𝚘𝚙𝚢 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia Lemalu Samoa. Ya olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se fatu puina lava le fia ma le ori ona 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚪 ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 50 wha i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talo falava,
o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai. E te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o iate oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa vanoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.